trong đấy anh là cái xén là cái sáng và là nông cái basi spa nhau và được con cái bên con hay được cái balai khiến cái ông này là đã trai cái gì cái khiến khi mình đã thấy cái cả là đã trai Somalia cái nông ba nông áp bên này rồi cái bên này mình khi năng step và năng bên miền cắt ta bắt mình bám miệng cũng có chừng thấy gì đâu là bà cũng tạo tình yêu thì ai cái gì chúng hạt mít kỳ khôn kỳ long kỳ cái chừng yêu cần yêu trai bắt số trong cái bộ long cái bài long cái sáng cái lên long cái sáng cái khát cái bên con hạt bắt cái bà tu sát score cái chừng thoái trong ngà ok bắt bộ đi là đi là cái chừng cái bắt trong ngà tu snow yang ngà tu khai tiền yang ngà suki halat cái chừng nhung bắt ngapon cùng chủ rút là cái chừng cái sau đấy cái long cái balai cái khát cái sáng cái basang nhau của ông malah khot cái teng trong mi atrai na cái thiêu cái chữ thiêu tam mi lại snow cái tiếng trong bắt bộ đi là cái score na cái chữ uất trong na cái chữ lên nhau trong mi là one khám hay chan ha cái gì cái bằng là khot cái pan em mi là ông bắt chết tiếng tôi nghĩ lên làm lễ chữ đoan sẽ này cái phán cái này cái workshop cái này cái board thì là những bệnh cũng Christian Committee ya mesti teacher itu so tidak ada jongi di bawah itu dan tempat itu di bawah teacher itu so lajuan ke dalam lagi program di prepare but teacher itu so ialah pendat yang berbidi ni punya lang itu kalau sebuah UBS punya tempat yang senior nasional di bawah itu so isya terakhir mencoba UESI tentang RCIM tentang terakhir ke sains baik ini ke Northeast Rockaway di tinggilah masuk itu bawah itu ialah terakhir lapun kisden pada long pada experience yang baru di pun balang lembaga ini komiti ini I play a paper teacher bagi pediamnya kena jengkot jongi bagi pelajar koridor jongi bagi dalam bagi kepala kena bilik bagi ni kalau macam ini dalam kena program ni tiba teacher dan balang kepala presbyterian jiang tidak ada teacher yang berkaman penituru ilah pandai kata di ngai ke por hai ba teacher di sini ke por akan di dalam Amerika ciseng jongi hari ke por ki nong serai ke balang ki long ni ki long pa pat balok pedan hari ke por ngai play ki kateng jo Jesus Christ belum try pat nong pendem jongi ngai mu you play uba ai ngai ke kabu pada hari ke por pangla benar ka ban pergi banit keren banit pusat lang ban ya tai tadi ke subject jong ke ye Kristen lari ke Christian home hakini sni akia longiem ngaku apa nak play kerpang ru nam tak program committee jong ke Christian home jong ke balang kibli ibit banyak ai benta dan yang banyak orang dekat ha kani kejadian di kumjuru kumbelang ke store ngam semua nong way show kani ke balang lawan sipun di program repair hagan ke balang nadu kisah ngelap ni pelongs desa berbangki dan ini ada di seminar ini bagi kisah dulu hagis kisah ni di ngam semua nong way ban ngai mo mengaku ban ai play ke family bagi ai kani ke invitation kapor bi pastor phone yana ban shim mi kani ke session ke Christian home ke phang juga Christian home na tham lo berkhat ha na supriang ni mo bi phone na supriang
ngat kada ba khamdan jinge katu ba syudiang la di phone gitu klem de yo ada jing tho namar hadir ba yo pada ka topik perhan ong leki ngogo namar kaphang kalong ka banjuan kata kaphang kalong ka ba bayar ka ba habang apet yaladi ngadu ke pulih ngadu ke experience lese bon lawan dan nanti kibla hamdan kata ke experience ni ke syambang yang kani ke subject kade kan pulih workshop nang bentar kikni pa baliadai ki pun Kristan na ke jing sniu haki imlang salang ne songkha songman ki jingdi bepenpuan kijing pendankam bakla yang social media ke akor ke burong ke jing ko umu ya kikmi kikpa ke jing lutput ke yen Kristan haki implang salang bat ke jing yesim bentar. Jadi kalau topik lagi ke subjek kau bayar dulu kata lagi yang keren ke simpur ini kita yo nangta kalau ke ikim kebecuan belingong kebecuan mami itu kepor keba Tom kapor kababun kijinge abang iperkan sepang kayin Kristen lani ka Christian home. Dia abang yang kan kapor ngeskuat banong bangon experts yang dari subject nak kabel puli lagi ndai bangadan ki experience Henry ke itu mangania keren lang kan kapor kan long nakakatien ke jonglei. Let's say abangan anak tim ke jonglei ke nomrem nak tim ke jonglei kan irap ini berban apply haki jingim ke jongi lani haki benta ki bangi haki jing siap ki jongi tinggal apply kata ke jing keren jonga lani ke jing ya selok hani kopor ngin pet kat tu kan ni nak tim ke jonglei nangta pre ngin pet kat tu kan ki ngin pusan nak tim ke jonglei ki dak kisin ba ngilamat fa di kon Kristan baka ka benta ka balai ka khaddo kan dei kindon kita ki baong lesi ki practical tips dani ki ba kumno ila panyada ban mi ki kan ni ka bunyi syam benta habang puli gitu ka phang habang ini keren menta kasni immediately ki jumud ki jumhat ka jama pet ki kena ke bom komo su hi ke jinglut phot ki jing le kamauria ki jingbuan kapan kan mau yang kawe kebentar nak dia ke jonglei immediately di ngatang skuli gitu nasko ngapuli ya kani kebentar nak dia ke jonglei ka siti ke jong Paul Shaw Timothy ka baar kalau no ka balai kan khot iwe hadu saw Paul wong hadisni ki bakhadu hadisni ki bakhadu wong yu Timothy tu kan mau bakin sawan ki por ki bejenjar bat ki sni ki bakhadu ki breu ki long ki bakhwan nentoy ki balalot ki balek sarong ki bakaren kin krenben ki nom kongo ki kmi ki pa ki bam sngomu bat ki bam breu ble ki long ki bam lespun ki bam yamam ki bakren stil ki bathala bat ki baruna kin isi ya kababha kin long ki bashet kala ya ki balle tulmur bat ki bahangame kin iet ya jing smubha ban ya ulai hababi puli ni ka benta na tin go joplay ik mo pishe ni ka phang das inang ni kini ki point ki mo pol kren wa bahakisni bakhaddo ino kisni bejenjar kisni besniu wa perhehi kan long bunda bonsia ibria wa ki kren chpang kisni bakhaddo lani last days hawi kren chpang jiwan asim ke jong jisu ki kren bhai ta ki science ma na banai ki kren kini kitai henry ki pen ya jinglong ke jong brio kini kisni habi puli re benda sungguh puli ke long time sebenarnya times of India magas ini ki jinjar ki beri long ke balalon ya ka bor ya ka spa ya ka jingdi buat
kilong kibriu kiba ki et hai ka subha ba diu blai kilong kibriu kiba et jeladi but we nong tho u John Piper u batai ring benda mestrat ni point na ko aba chukran India di national number 1 dia kata sin ko but tho ka ek konteks sebengien mo ka ek konteks namara orang ni perhat dia kata sin ko san ko sinam menshwa komnu ni penhe pensan ni kon but let's say ka ye kristan nanda ki jinele ki pe let's say la pa ki kham e hakini kisni uni John Piper kong kini kategori characteristics yung ba people will be lovers of themselves that perhatian parang isipin pinangkam itu ka narcissistic lani ki e tang ya lade ni ye kata tama ki brio ki e pala ki lade lalu ki puli print social media pe ki kwa ta ko promote lade kacing e ya lade ka alok syaka pala ni ko makata por nanta kiba et ya kepisah kata mampuak on bagi i kata kerja nanta kiba long proud lani kiba keren sarong kiba long arrogant hagini kisni pin keren pelmari kina samla hapo halanti sikien pimla maklong arrogant kajing long jong ki brio kisni kilong abusive lani kata ki open inflated view of self nanta kilong disobedient kajing bangko iki kimi pahani le kamdeng kajing bangko iki kimi pa kalong kabalong rebel against all authorities mo kimmechu yeno kalaban dei na government da ko iki kinakle government yele persyabe lagale hayeng asam lagale kimi kai kadai kata kajok jong kajing yele persyabe kinu ki authorities ya kinu ki authorities nanta kajing bom smomu ka bom ju smomu ka unholy life lani nanta ba kani ka ba ki ba klem ki ba ma ki ba slanderous without self control brutal ki be e ke ji somha ba kumta ter tingi yem kumha kata kapor menta habang iberhad ya Christian home kumnu berpenhe pensan ikikon ka ting-ting ka pensier ni dan kita sudah biasa hari ni benai ibahien ki om ngisuting benar kon mentah kumnu berpenhe pensan kapone taki jingge lani kijing penting habni pen ya keperhe ni emro ka hakapor ni mentah ke Supreme Court habni perhati ke Christian home dari ke family ni ke way ke Supreme Court ke persang bande mentah penon ban redefine ya ke marriage lali ke family kamut ban batai ya ke ye ke sem dako moi pan ke ke mengisung tho menthadu mentah ke Christian home lali ke ye ke sem ke marriage on such redefine so Wesley ada redefine tementah benong ka Krista kayen piapatai ke ikut kayen hakisdam ko ada benong kayen ni sutu mo idol kme pa idol ki kon ki ti ni emlang Henry mentah ko kayen la phe the Supreme Court ka kwa ban redefine ya kayen ka sem ya ka family ka marriage bar ko way but all ni em ko por to internet ka por ka ba ki bobon ki sing ba pengiyo ng internet Henry ka kata in se compare susu ya kata te habang em ko ma ka por upol ken habang ipuli ka ting jong play ha ki ko por nan expound ni to ka art nanti live ki way live ka lanong ba live Henry habang em ko makatagapor kabang isusir, isuting, kaya ikapat kapra. Dito makapat kapra kiyeng isam. Kaya sutho, jokan ka jok manta, kaya kiyeng isam kalapher, kumno inlen. Kabanta kabaar panatin ka jong lay na ko apan pagkamawi ni. Kabang ngingit kade no Matias, kalanong kabanyo, kad
khot ba aku sao hadu aku nyo ni yetep e kare betan kare ka parsi sepang ki almut ki nong tei ya ke yen we nong tei bastan bar we nong tei ba pi nong tei bastan tei ya ke yen halo mausia bar nong tei bo bin tei ya ke yen halo shap under foundation but ujisu abu keren ni parsi wong ba balai ta batei halo mausia scam but batei halo shap scam ne scam namar om habakal air kawan habak slop kawan habak jing dabum ke flood kawan kadi ke ye ke batei halo shap kaprano kahamno Henry kayin kebetul lor mausia ni kaskem kala ban resist tadi bayadai di nakata uslap kalir ban kata kecing dapum. Nah kuapan bermau ni kalau muak kung jisu orang ni kalau ngidi don kam bante lor mausia nakata oba kicing kinwan ki eryom kinwan ki omsau kinwan kamdei la kinwan rei lano kinwan ni phi bladan ki ye kisam dan ki ni ki snong ki ta ki jongi ni su thu ba ki ni eryom kinwan uji su kini ki eryom kinwan uni slap kinwan kini ki om sao kinwan pinomla paniadai ki mangi em ha perfect ka basliu in an evil world ladi in a fallen world wa ba kini ki sneer kini ki jingale kini ki omsao hake jingem ki jongi hake ye ki sem ki jongi kinwan namangi ema ko perfect basneo na kadao ni don kam om jisu panginte ye haloru mausia tingim dei balong lengo dari long surprise mo habiwan ki omsao yimde balong lengo habiwan kita ki jingele bangi dak puli hagato sithi yung pol subtunati imde banong lengo habakawan ka flon habakawan kita ki eryom imde banong lengo om jisu kinwan tangba ka jingkeli ka badong sa ni kalongba hangno pitei yala kaye hangno pitei yala ka joga jingem lada late yala ka joga jingem yala kaye how mausia lada kiwan ku pila ne de pasha henai lan tei lan jong ye ha hausiam pinomla baniale bersha kan sawan kan sarongno kumsa lani kal yom kan sapenpan kesepenpra ya kata kainya kemun ayu hawa pagitei ya kaye kalau usia ngisi yo smo mo ha kijesen khatam kisngi be shong kurim ye tho shong kurim sayo magini bante kaye lor mausia kemun ayu lakakut tang kisngi bungi tho yong ong ye tho teng ngiwan ye tho ye mani ne kakut tang bang ide ki bo ngiwan chajisen kakut tang bungi khot ilade bungi dong ki bungi mani ni long ki Kristen kamkut tanda ki characteristics lani ki dark kishin lani hakatin phare ki law what are the marks of a house of a home that is built on the rock ki kita dark kishin ki bapau bagi law nong ladang ni long ki breu ki bate ya ye halor ku mosia ki kita dark kishin lesi pinang kampusan ni kan ni pinang bon ki points hendai hari ke por ke sukwa pen ya keren katuk ani kamut ayu ko bong ngate kaye halor musia ngate kaye halor to jisu play bolong bu musia jom le jingim ki jom kamut ayu kabening kom kaye kabate halor musia kalong kayin kaba mani ublay kalong kayin kaba mani ya ublay let's say kilang mo ako ta no baro khat yi Kristen ni mani ublay mo
Baroi ye Kristan ni mani yublay. Henry ladagi yet pai ladi. Ni mani syabu yublay. Hoi peningkong langidon mo keduan jong lajin mani yublay haki ye kisam kijong. Tapi lagi haki ye Hindu, kawai kawai ngasi ternak larang ale haki ye Hindu pelomba. Mana ki ye kijong ki kamtang kedan ki ye paham. Tadi kidon keduan bagaimana itu play joki. Hoi hangi ngila penong kinong nginong teh kata keduan. Henry kadon mo kata kejengkan tang hakayin ke joki penong bangi ngimani yau boleh. Kabau penkan mau ini bangi mani yau boleh. Bagi long kibril pemani yau boleh. Don we nong tho u John Calvin reformer wong pun sien habangi keren semacam mani yublay wong kelak benda ni ki Kristan ni sutho bakla pun sien ni berkhatang ni kita ki blay thau ki bangila pun yui Henry wong bakal donot ko jong blay kadai ka factory kadai ka karkhana ka bathau blay thau it is a factory is an idol factory. The heart of man is an idol factory. Kapau yang ni lagi mani dengan mani yublay. Bun lagi lagi orang mani yublay hidup Kristan. Ribun mani kespa. Bun mani kabor. Bun mani yang ki ki bomdei ublay haga jingim kejong ha ke jingim kejongi ke visible but invisible. Kamu setelah Paul kita keren Timothy hakani kebentar haka menong balai jom isti kebaar hadir uang Timothy uang pagi haka Paul kebesyukai hendak juga Paul uang Timothy wanung buat yaki kamu setelah Paul uang pada uang pecahan uang ngalong kenusa what I baka perheng long manusa itu Timothy young Timothy wong pet yang nga long manusa ini pi kabaran kamang niru kalomba ki kon ki kiti ki kitip yanong imani ngilaban de jese man kesande ngilaban perlu juduai man kesni haye hendak hak jengim ke jongi ke jengim keren ke jongi hak yad ke yen ke jongi hak investments ke jongi ki kon ki i yanongi mani lagi long tak duksa hak jeng mani belai ki kon ki kti ki besyong lang bangi ki tip yanongi mani ti kebalik kong ladan ilong ki brio ki blatei ya ye kalor mausian long di Gibril ki mamani ya ublay putrai ulong kenrat halor ki baro ni justra dat bo katuka ya ki yema ba Christ ublay is the head of the family kalong ka jinglong trai jinglong kenrat ba bo sensha ha ki baro ha ke jingim ke jungi blessing lang tusan man kasni kajengkeli irin keli yano mamani mentas. Desi hakajeng long kejongi dengan kalier dengan perkai kejurba. Hajakau imani ublay imani lagi. Kebatin kuat mentah di Christian ministry jongi rugi kinong yalap. Bun li kinong yalap bagaimana yalati bagaimana ublay. Najua bawa pipet posters kejeng seng lebat. Lada kami kadur jungtung nong yalam banyak timpuna pidiwan keli cikeli nilaan penan kami kan yang nilaan penan kami ke namang iya ko makan kapre kabok yong ni iya jelade kecing iya jelade kecurba harga juk mentah kala pandai bagaimana jadi om gimana yahu boleh kabar pandai kayin kebatay lor mausiang kadai kayin kabaim hapo upon usam jong kabayo jong kaktim jong
kebakloi ban im ban pendem miladi hapo uput usam jong kabai la haki decision pengisim haye nasem nela kejingede kejongi ha emlang salang ne kejingle kejingim kejongi nim om manu ko om kumnungin le henry nikloi ban im katkum kabar katkum kaktin kejong le natakadao kayin kabatay lor mosian kalong kayin kabatim singi ban penhe persan yagi kon dikti kejongi ha kaktin kejong le ha kaktin kejong le tiswa pada bagi penhe persan yagi kon dikti ha kaktin kejong le dai mangi ini penhe persan ni lade ha kaktin kejong le ha kali ko percaya begitu outsource ma na juni bah pengadet siapa serta jayau balang juni ni kibon bah kini kampap kini kini pa barang ya kham you kibarang dan kon kibarang kismat bahaban pa ai kon ki Sunday school kita tak kenang kita hendak lagi berada kham smart dapat Bible berwanjir saya kita ni yang lejong yang bahaya ni sekolah ban outsource kenang ikut kitip yaktin jong play isoway Henry ni penlut por sekolah bahas kong Timothy upol ka city ke jong Timothy kalanong ka ba ningkong ka city ba kalanong ningkong ka khot ka basan bat kumjur wa ka ni ka banga ka bentar bangla puli kalanong ka balai upol perkenmau yu Timothy ba Timothy ulasan tip yaktin ka jong play nang nak kemerah ke jauh, bat nak kemer ke jauh. Thau, uim nong thau, utubati hak jing nong kelung, jing nong kena ke jauh. Katau dan bi dut nalata kemer. Kemer kem ai tak ada dut bekerja men berheh bersai. Henry ke ai dut bekerja. Jika ketiin ke jomble ni he ni san haga ketiin ke jomble bakal kau san itu mengawa ni keluar pendem biarlah ke jom ke jingim ya ke jing penia ke yin kesem kakum ketiin ke jomble habangi perhat ban make decision ke jingim ke jomble habangi perhat ban lagi pet ketiin ke jomble komentar ke mau ke isu haka popular culture mentak ki omba di ban song khaben usrang na kenthe ne nukum song kha hak nu kum hangta hang ni pe authority na supreme court ne ni pe authority na ten jomble nang nu ni pe authority kum ki baget kawan na khatir ke jomu ka bible ka de ka supreme authority haka hakajigim ke jongi habangi rai ya ke hakajigim ke jongi kalommo kata kabangi i ki khod ki ti hakajigim ke jongi ki ye ki sem ke jongi ki mo ba ni rai habangi perkhat wat haba mi le penengkam ike jigim ke jongi la kakatien ke jongi ni wan ke pakatien ke jongi ko cái tin cái trong play đó, ni ploy ban im hapo trong buôn usam trong cái bài đó. Namara pipuli pipet haperhei bar koi lai kulma wat hangir haki para sama ki jongi kila jinjar namar ba ladang im pendam miladi ha ka authority trong cái Bible ki bon ki authority ki bawan haka jingim ke jongi kiba pen kulma yangi ha ke jingim nanta ka balai ban ya loi ka balai long ba ladang ilong kibrik ba mani yuble ilong kibrik ba kloi ban kim ha po upun usa jong ka Bible ma ladang ka Bible kam sha yangi bele ke ni kloi ban kongu ya ka Bible om me ka patrai
kabalai pada kawan lomba ngilom ki puriu ki bawat ya kahok mending tembale hok Henry ki bawat ya kahok again ki khon ki ti ki jongi ki ki la ngilom ki puriu ki bawat ya kahok ne ngilom ki puriu ki bu mani ulei tang nakman Kadang kau ingin jinjah mensuah polongan tang tray po USI halai mukra asa, bagi don iwi biasa lang kau berka benta juga beling, iba juye par tu setiu, be par tu setiu. Tiga kapor bagi up baun ko uni William, latih tu William buat hab kerpang, ki up baun ko tu William, ki up manung kesini ki sumar itu setiu William. Baru po tekat poi janmit oi janmit ki i bulas dang ban plit tikim la ban ap yo hak la sha step te la plit in pet ni tenang to video hande ham ki men step ki men step ki la sha on la sha tu no to video bagi pet yo to video But kabalong lengok kalong ma hadin ki nama kita tu beri kuasa marjan kira ayo kita kesentil bau tahu William bukan lang kira banlen mani beli banbu kita berujung ini lagi long mau beri kawan ya kau Nama setengah pahabat ini keren baik ini kalau bahawa ini keren ini jingye kibawan mungkin usah kalau bangin scam cuai lagi lagi scam nilong authentic ada jingye kejongi nilaku ban keren kan don kan usah kebabah nanti pada kebesar long kebongsan mah kalau kayeng keba don kenongrim Batai halor mosian kalong kayin kabapan thamai yaladi kabapan thamai yaladi lade kabapan bha yaladi ngilong kibru kibam janai kibun kibijing bakla kibang ilang ban bakla ngiur ngihap mo gimong hakajing ya lenti kejing kejongi wat kajing yade jongi kmi paru kidon kepor kibas mo kan patno kan dono kata kajing dei nama ki pressure sama di perhai ma ki pressure sama di perhai ki pun pelan ki wan ki kejap ya kajing ni menjongi ki pressure sama di perhai ki kejap ya kajing ni menjongi nama kajing pun kam le ki sini i pun kam ba bagi don por what one build kita ki relationship ki jingedei jongi wei bat kumcuru baru mulai kadang kepor ke bagi pur ipan kalau kepor ke bagi kerak kita di kerak ke hati jingin bijongi hati yen di sem bijongi nanti kadang ngidon kam ban pentemai mas pernah gue nongko uang Dallas bulan dan nak pergi berangkam samlah di kepor pulih buat di Dallas bulan Ukraine sifat renovation of the heart Wong pa kadonut kejongi dan kam renovate mo komeda yen patukan ni la fisna adin sans nem rusnem pia renovate pia penko pia irong tmai pia pen ke ko papat ke ko pra the renovation of the heart to God baru keren wang ba fi renovate nama ka kadonut kejongi kalau ka ba mutlak ado tata wong dan kam ban renovate ban repair ban tmai jala donut kejongi kumjuru ngidon kam ya kata renovation haka family ngidon ban renovate ya kajingnya dei iwe ka ban renovate kajingnya dei juni buki kon ngikti ngidon kam ya kajing pentemai na ublai ngidon kam ban penbha ya kajingnya ngijoni kawan kadang kajingja dipulih ka kitab kabarim spong new Elijah Hawu yang kedua pada persya kita ki prophet jombe. Hadin mu wong ki prophet jombe wong tei kedua ke jombe.
but on latte keduan la boy ketimran wong iki om duai sublei jongki balong dublei jongki ujuba dagading but wan bam do ya to gajingkinya jadi utau dublei sisa wong Elijah tigini ki prophet jongbil ki duai ki perta jam yo to blei jongki Henry juba yaki juba yaki baru Elijah ni wong let's see you play you people yo tiak kasir you Henry juba sabja tigelan ladap kita ladai kembali pada kejung Elijah pantai yang kedua ketika kejung play go kapasuran bahan ke lomba lomba Elijah uha prepare yang kedua kejung play uha prepare kabut ayu kabut ba hadu ka to bor pa kinabar kibriu kilam hatin no play kim sim kenya kim sim wanra yang kijing kenya ki jongki kim sim pertama yang kata keduan ki play kala lesi kala jot kala pra kala sarang kala la sneu longsho u Elijah shwa un boy kata kijing kenya shwa bun le kata ka banduai sublei uripe suwa ya kedua dan kerau kum bengi kum dibangen kum kayeng kesem gimdai ban small tu ba ong ya piang do sudah kadang ba tu ju su deh dan kibriya ki balai ong lai tho la ko option snem lai tho la ai ko snem nilai songkrem la ko snem nila su tho lo nila la lo ka piang do sudah ka piang do sudah Henry ini benang bendem benrit bediang ya kejipet mai kejomblei ya kejipet mai ban kejipet bah kejomblei ngidon benrin ngidon kamar renovate ban repair ya kejingim kijongi kabahadu kumulong mene kibon kipoin pila phiu pila banbo kei kabon habo mante ya kayeng halor mausian kumulong tan kabaningkong long kaye kabamani play kabaa kaye kabajib hapo upod usam jong khatin ke jong play kabalai kaye kabawat ya kahok kabasau kaye kabasutu pangidon kibun gijuduna ngiur ni mensau ni bakla ni don kami ke jing permai haga jingim ke jongi bat kabahadu pada mentang hagani nakwa pan islok lomba kayen kabate lor mosian ublay kaleng kadai banong kayen kabanong missional udon wiu perlok nga wahabang belo ule kata ministry buat missional family kayen Kristen kadai kayen kabade banong missional haga jingim kejongi mo bunsin habang imen he pensan yaki khon ki jongi kei kabanan kurang rit ki khon ni je kran ki khon ni yakran bahata he ka career ke jongi priwan pulie bahag ni pan piang ni ki jinglen pulie kot ki jongi ka school ko babado ka tuition ko babado kram ki yo ka career ka ba ka lawe ki babama ni invest ba to ni yakran bah ya ka yaki kita berinvest atau kalian jong jingim ke jongki nang ta brengi kren bha kuno bagin sel bisa kran ba la padon yen so berritaya so hadin berritaya ni la bandon ke yen ni la ban tien chaka la bandon ke yen kita jing tu kim long ke wasne mo ni dei bandon kita ke Henry ke yen Kristen we have to think more than that ke yen ke bayak kren roh yen nasam kuno berinvest hak mission haki jing duai jong ni haki yen sem ni ju duai ya ka kam ko jong le ya ka mission ko jong le a missional family ka belong captivated da ka mission ka jing khot ko jong le ya ki yen sem ka ngala pabun sien haki yen khasi jong ni yen Kristen jong ni le ni duna bai ka ni mentah habang akren hamtam kini ki badan thot badan kham samla
ngajuang iki namanta mo ka re fashion banile holiday ASEAN system le alam mi kon le holiday sa Thailand le sa Maldives le ki Arab world ni le kai sa ki Jakarta Singapore le sa Goa ni le ki holidays ngajuang iki ngong lagi le manusna ngong sisian lifestyle le no da missional holiday ya lam na ikon let sa mission feel priyo kiba tray mission ai ikon ki jong pinau ki dan red ki yo I ya kam ba jong that can be a holiday mam ki nama pun sin ni miss se kane ti ko ham ki san ro kim te ki me ki pa te ni long involve to mission ni ai mission ni let daladi ni long involve mission hene ki kon ni pen kan ma ni pen te ki Kim long involved, kim tip, kim long jitmu. Sometimes kalau boring, don't go nak sama ngadang yang keren, berpuli doktor, orang bah kalau pakai cingin berjumpa kalau boring, kalau kena dapat hek pesan yang ngatang ban ngadong doktor. Ngambil perkhati Yesus, tang bandong doktor. Hene untuk perkhati Yesus. Hene kayak kesan ni ada Yesus tu berjumpa. Lada uji sudu nongrem juga tak kaya. Ini bernong missional. Kikon ke jongiru ke dia bertip. Kat nongi aja ke commission. Nongi long concern ke commission. Kat nongi duai ke commission. Mending tang ke commission yang kepala. Ni duai ke missionaries ke jengi. But biar ke kam ke jongle. Kostona Joshua omno. Manga bakayeng ke jonga ngin syakri ya utra. Umong ta manga bakalok cuma nang sikri utrai. Manga bakayen cuma in syakri ya utrai. Tikini ki santali ki pengakren kelompa lada kadon kini ki hakayen ke jongi. Lesi nalo kirang ledi kon. Lesi kinang nang batsutu ke authority jong tim ke jongle. Let's say kinang bersuatu hanggu berinvest ke jengim ke jongki. Mungkin orang selfish. Perkat bonsin di penhe persan di pun ruban tangiladin. Mo haka kop karyam kabet haka le puli the best ni ayaki. Kamde is nothing wrong man le kata. Henry ni rap ki ban tangiladin. Nanti kadau haba hadi berkelasan pada kalau ki aja habang istang ban jeladi ban rebel hantang istang ban yang pada hantang isongkul mah henry penhe pensan bunsin ikun jongi tamban jeladi om ban jublai ban ketin ke jongu ban hantang ru bandan ketaka komitmen ya commission ke jong jublai tikini long ki foundation ladang ni long diberi batay ke yeng halor mausian kini kini mas lagi kita kisin kabungi nidan ki beri long kumung pol ompet yang ai wong piem kumangani opor wong yang temati pe ya ka jingim bejonga pe ya ka jingim bejonga wong wadum bod yang perhe henry wong bod yang ai temati pe ya kabaran kami ni kelomba kami kini or kawan kini umsau ngimla ban stop upol wong ngimla ban stop ini jisnim kinwan namang ka por ko henry ngimlon ni lak pada benung long kum maki da ka long kinuksa te nanta pernah pa ban su ai the final part jong jing keren ka long ba ke very practical mo ko mang tan ka long biblical learning ki pengila dan sim ka foundational ha ka jing ke jongi ndai la ni dan ni characteristics dari mark ka jing ke jongi ka baning kong ka long ba ha ni ki por ki ba ni su tho ki ko ki jongi ki sham shpon ki jing how ki le chi school how ki le chi college how ki le la ka ki par rock ki ya kan do shpon ki ni ki yuan hai ki or ki kelon lagi ki mong ki kidan henry lagi don't very mungkin foundation characteristics haga jingim ke jongi
kabaningkong kabangila ban create kalong ka a safe environment hayeng hasem kayeng kalong kajaka kabahadan ka safe environment habang safe environment kalong kajaka kayeng kabasnan ngaji sutanat kani ngaji ngalakren habalang jayaw ka Christian Home Sunday nawa notes tabang am tumsyo babos no nakren ka Christian Sunday kilabo ka YouTube group haka Christian Home Sunday authorized na mo po dan ka COVID ini habile online ngom ba kayeng Kristan kabatay lor mausian kalong kayeng kabasyan habang create a safe environment la kayeng jongi hayeng jongi kalong mo kayeng kabasyan kisiyeng kabakikon kisiti kisusngan kimtien Laibun kiyeng Kristan kiba mentale kibun kiyeng kabakikon kikiti kim susngan habang mong susngan kamut tambah kisah syok sadat tak ikmi kipa kamnong kamut bawundan jakha jengkang bo biang ban kang henry lagi ikmi kipa ki ai kata ka space ikul kabakila ban susngan ban keren habang habakibur kilaban wan ong pan may malahur alapaklat habang kia kendu kijing siap ki makam sitom sabar perlok tung kia school mentalim dan kapan na abah college at school itself kijing ki bagi kendu kila apa berwan hayi banyak tu kidu susif ne pun sir ni tang sukren rian ngilong ba bacus apa kita nyimdan por ban snap ki ban ai kata space bangimlong judgmental iki mo kata ka space ka ai krisnan pakila ban syania yani lagi bakala lalaki la bakala lagi kisyam kidu kijinge ki kloy ban panyatho kata ka space ka pakila ban trust kata ka space ka basngan kata ka yen ka bakikun ikti lagi para marjan apa kisusngan kamtam ini por covid ngale pun ba kam tu kam le counseling amde counselor henry ni ko por covid ngale pun bagi counseling board bagi kendo online ki counseling bagi pun ki kena samla ki kena college universities ki ong jumpa on ye ngim susngan ngim chania email pa ni sulok chania ba dia tho api ngawang dah serong kemudian ke reflection ke bawah no hoi kibun kiti kamstran ban share siwe kom hagani ke hat ma kom hagani ka kap ki yo ban share ban ngan mang ye you play ke syariah you play ke sakri you play la ban kedo ye ki so play no pakhat la ki open ni itu situation syaki beliau bakte you play kenjai lalu ki pe ki advice syaki internet kenjai ayu te in create yang kita ki safe environment ki jomki bagi beri kena kelaban trust yang kilaban syania haye kilaban yatho hab ki syam ki jinge kilaban yatho hab ki gor ki hab ki bakla kilaban ban yatho ini te ka hanne le kawan phak internet ka be ba mo menta por Pangsuan office lah siapa itu internet dan porsu banyak, baik nyilasanya pada dan porsu panai por ya kikun kiti kijomi. Polisi dari Jakarta bagi kuat kali jengkali, hendak lagi kali lagi snap di kali kijomi kalau ke kawan num ya rap jadi. Dan kowe kijing keren iwi tulung kata kerja kayak Kristen. Iwe kena ikali iwe mai ya tu sengi jangan ni wana namnu la thawe ni lu play ne ni wana kisri ikwe dam kam dam tho dam set yong kali pa kilet si pa tai pa dam kam ko pule ko kubor
Habis kali ni pun bang ni wanang no, wanang serik kan, patau play ni. Berni pai su cuba, yang ni wanang serik. Titi ko ni lek ong ni wanang serik. Tadi kami yang nak kalian cuci pai wanang serik. Nak kalian cuci tahu dulu lagi. Kali ong kolong ba ni lon por but snap yaki cingkeli kiba kikon kikali. The best place to give answer hi kadai ha yin. Kadai yin. Lalu intip ke jubah ni dengan ong kikon pet nam tip ke jubah mentah ngan wan. Ni wan cingrap berniyo yaki jubah. Tiba create ya kata a safe environment hayin hasem. Kebahat pada kenang berkata kerja mungkin practical tips ni don't come ban ya trilang. We need to work together. Kalau aku ketua por ke bagi orang ba ni tang siyeng mah kedai ke por bangin ya trilang. Kum habalang ni kum ke Christian Home Committee la ko ban create bagi kini pa dan kisngi bala ki chuan kini duai paramki maki jinge syam ki jongki hagi ye kisam kini discuss kini duai la nama sometime hakini ki discussion ngila ban ya rap iwe ya iwe ngila ban slowly iwe ngila ban ideas iwe hawang ye kendo lang ngi tre lang ya ngi kendo lang kini ki jinge kiba ni siam dalam diri nginum ban bunsin kini kita discussion kita hendak suja tang ban syukran lorni lani suja ngi syukran iyeng ya puriku lani ngi syukran tang hagi sokai hendak kita betul ke serious discussion kum kani ka workshop tang dei kubukun dan na pare jompi lain sauyeng piong api mila ni tang sisi tayo begini dua lang yang yang disem jomi begini kersan lang begini ai buat lang begini ya ai mensim lang kumno bandil ya kini ki situation kumno bandil kini situation dalam dan report batang si pa tang silok ila ban siap cengek disuduh cuman ndon cuba lalu wan pun hiang mai pa ngati ngam sung isu lada surang betul surang ya to dum boi ma kalong ke igi ka ba baju juba untuk hande ha ngi trilang ya discuss ya pet igi juba pi bon sin ha ki wan ki kena samna bagi kren ki ma dari me kena isuan be ye ki on ba ngamme chui ko bible ki bilang kelas 12 Isuan orang lagi kami pa hapon pelong jumlah jadmin, yang pengen ngamen cuy kubat. Long kita bayut terang persen kendin, apa man kasih yang pulih ke Bible ini kena isuan apa jadmin yang ngam ngecu ya kan Bible. Kumulongin deh. Dan kalau kita cuba meradir, how do we deal with this? Lalu kita buat sepuluh kita kaya video na internet video na lagi perlok school na college sepuluh kita kaya video kiwan ban ong ini Henry nyimdon cuba nyimla ban cuba bunsin ke cuba bentuk ni si ong ben kalau kaya ke wasnil baru kena semenau tu bandi drugs kalau wasnil pimdan tambah ong piban di drugs kalau wasnil ni hajayau sebaiknya hajayau ni keluk kata ketika biggest social problem kita. Tapi ya itu Sinod College hamjadin lawai kelas kikena sebelum brum buat ke begini keditang berdiri drops itu cakap. Mana student pilihnya itu malah hamdum not sure mentah. Kikena menuh itu kikena itu di drops. Kita kikena Sunday school juga ni. Mending kikena sebab kibeti kibaya di drops kini kena lagi Sunday school di jomi hendak apa ki tikai Muhammad bin Abdullah
berjuang ini bahwa drop super snail baru fight itu bos. Hendak gunungin deal, gunungin yang rapi ini kena. Lalu dalam pedang ikon hijau ikon kena semua, kinong pa malaman drops mana. Hanya kau belum shock, lagi shock itu kena. Hendak gunungin deal, gunungin yang keren. Ni mula berjuang makan snail drops. Ulah tip lupa bos snail, nanti kadang usia cukup lebih. Bos snail, atau drops. Kalau kau ni create the environment, kau ni rapi ni laban ni terbayada, ni banyak rapi ni kena sama kena makin light, no new drops. Drops ni sulung lawan pengusaha, sulung lawan kapal, suban terlep untuk im kau berdan kau buat jangan jingdum, kamdei teng drops kadang kau buat jangan jingdum, ma. Te ngakam keren ni semua macam duai, pergi dorkam bagi macam duai. Dorkam macam nak kerana dorkam banyak wan lang, banyak duai lang. Dorkam penemu program arut si yang lain nak itu lang duai, ban berkat kuno benda, kuno ini le. Mending bersu do cengkerman. Nama play udon dekat lang bani. Tikini ki isu lah dengan drops. Takadega sexual issues pernah ada dulu sini takadega jingom kongo ni dorkam ban create kita ke safe environments ban kumjuru banyak trailang kabalan itu kini ketien tolong ke bun kim justru tanah show entah nama ka associate dengan ketien baka authority dengan ia mereka berkait ke ba ngim kwa show authority kalau authority kim kwa kini kita associate dengan authority tambah squad penuh ni idon kami ruban create kata ke environment of discipline. Nado kira kena ikon ngidei bendon some discipline. Mula aban suang banget pen, menyerap pen, banlet kan pakai man ikon. Maka kali kita yo pula ada ngadawan penan keren support Assam. Bagi ai bang kita kme ikon asal senang tanpa insong saja cakap yang bang lapan benih ban tapol bang iya keleng di kme hak subut simpel sekenta bang create a space of discipline kita discipline kalau adu antara dia bisa, kami begini young families kalau bah kapor bang di banyak bang dalam day step di stop mobil di trail kita, mereka meal time di banyak bang jalan, di banyak jai ni, kadang kadang kita meal time, mentang kikun orang wan bang jalan, tahu nang bang pergi ngasawat. Nama nombor kam akan mobile. Oh, berapa assignments. Kini kita discipline apa ni? Paham lang. Build itu relationship. Build itu gajinya keren. Mereka bisnes pun nak kapor badai. Pensong kajuki bersneng. Henry gajinya paham lang. Kapor. Time to eat together. Meal time together. Lakada badai ke lunch. Bunsin ke lunch. Nak magi di school ke college. Dari dari breakfast ke sitom nomor ba ke lah job kapor Henry at least away ke meal lamdai ke taruh let's say for weekends Saturday Sunday di bagi syong lang berduai lang berbam lang ya ke bam di hantar bengilang ban learn berai kibat hap kibat kongsan discipline kapor jong ke bagi duai lang kaye ke discipline jom berpenelin ya ke TV time ke disiplin jom ke mobile menai kena samar pada orang dari pikwa mengasih session on personal evangelism orang pikwa siapa job incubation trial kini berduai kini berfast ban sajingit banyak syukur ngasih ketok ini berdon fasting mobile fasting. But ini nak mobile, katu por bam, ni banyak kerana mobile boleh check message. Mungkin emergency banyak banyak atau por via bam, si kentang. Ma,
ki ni ne ki yang menta pon babang jalan ru syok sanmut bara sanmut bila jom mobile kadai ka habit ka ban mensa ka banung dia rap bantai ya ka yen ka batu brio batu boleh ndan po su boleh keren ma por hajar dan nong hajar khadi dan sanmut brio yen khadi ja khadi cinta syok kemudian kata disiplin mereka ni pimla bang sedang hadir di lalong teenager datang sedang nerduk kita kena learn kini important discipline kalau ke mobile ke komponen kam but kini bagi habits jom kecingin ke jomi nilai long langkah pelan nilai syak pelan amal ketai ke tengok baju syok ini pun I can him kat pun I can son they'll make their own choice nangta kita kêu Henry hỏi kadon ka sense kadon ka freedom but kum juru kadon ka discipline lagi play ke tin ke jo play ke discipline mahai di pun Israel club discipline ni don kam yakni ke hajim jumi but kabasau pada in practical tips kalau we should learn to seek help ban wat jinga darang ni bagi kon ki jongi kilong depression ka dari ka jingpang ka jur bang tama khamtam hadir ke covid jingpang ka jur bang ka perhai ka depression ngajulit mo kita ki kon ki kiti ki wan ki ye ki pamha ki wan ki ye ki badan ki babyang dok stong ki besuk Henry kilong depressed pada ni dari nilap ki kon ki stong depressed lani spiritual health ni today ban sulerai mo lani kita ki lani ikut stang ban ya ban ki break body drugs ne ban to solve any addiction ni dia ban wan ke cingara ni dia ban leran ban wan cingara ke jinglong jugi kasi ni tabbet hadu bang la tap so Malaysia seperti itu we need to seek help. Kabas pernah aku kali seminar mentah workshop tu pengidan kadi mesin home. Kalau ke kebar ni wahat mo ni wa tip shu wa pasut ho shu kumnuban yele. Namar kaji ki ni em khapor ka bae. We need to seek help ni ban wa ki ngera ki bangi lawan shen. Nyim dei ban ba ni leran ban wan ya ki ngera. Kum churu kum Christian home committee ni kidon ki brio ki bana kum astam la on day experts hende kidon ki ministry ki Christian organization ki ba specialized tang ya Christian home ki ba conduct training ki ba le seminar ki ba offer degree on Christian home counseling ki ba le tang ni hakaleng jo kariba nak sakawe nak kiwi wi sakaj kiba specialized tang ni ka kam kumnu ban develop a Christian home ting di ban wahat kijingara yim di ban so wang ni titlon we ta wan ka ni mo na ka ma wo bala ka suggest mo di ban organize ka seminar Christian home bale na kam ka ni Henry kumngla ong ng bastan ni em ka por ka bae Ia makapor bae. Kikun kikti kijongi banang ang sanru kamsok yaki. Bonsi ni keno yaki. They maki babakla. They maki ibalik. Haki zakat babay. Kijingim kijong kiru kalong kaba. Nama ki Hashem ne haki makapor. Haki school kijong ki. Haki college kijong ki. Kisha bombard. Haki media. Haki social media. Kabombat. Kabajur. Haki nisni. Ki dan kepon kilong confuse nama ki em kum ha kata kepon kebenaran kam ini kelong ba kum ngelo mentan ba ngin sutho e kepon ka ba a ni bante ta yen alor mosian kan scam yen nama ki sa ki wan bat kum churu to give practical tips. I have a yin jogi ka long sa ka long bashan ka ba ki kon ki su shan o ki long ye ki kali
kinum syakti bagi nom nom judgmental lagi kanong kebesingan kaya kebetulan disiplin ini balak balak kebangan kini jintia kawang kajan saya surau ne kawang kajan saya disertai saat itu nom tray berwan berluk kijan kaya kebetulan som disiplin nanti pada keluar bagi rap iwe inum lah balak ini kelari but resau pada habang idol kam cingerap ini bermuan ya ada cingerap di toplen berku ini yang tadi siapa ni berbendan discussion dan bahkan ini ketika presentation itu cuma nganget pa kalau ai jiksai kata bani persat timur yang ini kata bani bagi nak lapan perkat anak usun ya ini concern ya ini situation di toplen berku yang ibarat berkublesi pun itu pengulangan poin yang lebih atau bagi kerja contoh toilet di kublesi pun pada seluruh ya kijing kai bagi air ke pot nong order si pun pada belum nong berkuya pi yang yen ke jompe pada nong kami pi maka ministry tidak